village cluster sport pini prilu along angdung kiti kacipatipon. Nehru Yuwa Kendriya mati thihekpen NYK Dipu Ministry of Youth Affairs and Sport Government of India lapen Karbi Club Kheruni pen patir piponsi ni Thoma Farman Village Cluster Level Sport pini angdung kiti mati final prilu waisong patho klamalong kacipate padupon. Labangso sport along football, kabaddi, 100 meter race tami cipati ponlo. Bangso final match along Prilu Football Club lapen Tharvehidi Football Club angbongsi pathu ponlo. Halapu goal ni pen Prilu Football Club atum cipahai ponlo. Mohon President Karbi Club Sanjay Kiling NYV Rensing Teron members of Karbi Club Lokeswar Kathar members Karbi Club lapen Bidasing Timung Advocate Hamrenatu Chetongdun. Kheruni pen Sanjay Kiling Lotikimi News Karbi Anglong. '21st Annual Youth Conference Assembly of God Karbi Anglong Karbi Section atum Jaime Kipatupon. Pini arkoi ni phaing korahini arni lakha ingkoi rapli Deopani constituency keparlo langkar om AG Church Bornirja along 21st Annual Youth Conference amai kipadopon. Bangso ajai me kedam tang ni phai krisir kep arni pen pang cheng ponsi pini ni phaing korahini an jaime kipajupon. Lason si jaime ke cheng arni mate ni phai krisir kep arni kang sam por phai plira mini thom keba por malop pen Reverend MS Ingti ahin pensi pendel ing pupon. Pini kijutsi arni mate niphai ingkorahini bhomkuru arni worship service mechari pon laki rajen timung ahin pensi mechari ponsi me chengpon. Puthot dei thor AG Church choir atum ahin pen lon parju ponsi arnama phan anong pathipon. Lapen cultural dance laki rongkang tui AG Church atum pensi paklang ponlo. Lason si kijutsi arni arnamalam kethan pon abang laki Reverend R Sanga Kvom District Superintendent AGEI Asama hinpen Jumesen lapen ning rochop ala than ponsi kachitong araratum do anapan ning parongpon. Kijutsi arni chopha pangjang aluhi lakha ingkorapli Deopani constituency MEC Sorbon Telenga sitami alangliphan kachopha atengpen chetongdonsi bangso 21st Annual Youth Conference along RD Pidun. Bokajan pen Lawrence Lekhe Lutikimi News Karbi Anglong. Langkong tiang God tarik krisip kep pen tarik ingkora hini labang so nikana seka mai bi Karbi youth ingkora isi Noel youth conference kasi mesen prangsi labang so melo pini media akote le penunjia akote tu nungstong mo pa jasemet akiro people piglo lapen asana thaksi pini litu labang so program tu cheng pen tarik krisip kep pini tarik ingkora hini antame mesen pe labang so program chun pe melo busili tumkin ning thelo lasi jasme labang so melo media kote ato phatabi nili pen ke chulo pe nanglema ke leke ro santimu pe nili mondoli leke dak langgar om isi nili ke mondoli ati ko nire dia ko pen kini pan maksud ajanya kita program seperti apa kalau itu masuk program pakai assembly of God dan inkorporasi youth convention atau youth conference masuk di pon along kedam tang tarik krisir kepen ini taring korai ini di jusian lo kasi nabangso ame nitum dak yang hartemu arong apir along sini tu patikono langkar om idikar mate langkar om amon duli oke siap lo kasi kedam tang tarik krisir kepen pinian tarik korai ini langsung itu di langsung selpen pajun tek apot arna meherdumi itu kami adira channel video amun dilitin pen kebang adile ge apote penang di la speaker atun kami ke phat pen atun napente jerpo atun ta penangan ke cephado kebang apota terus 4 kilo lapen tempar tame itu man kito
Dr. Bismung Dopani Anisi Sar Sorbon Tular Telinga Tame Pini Nakito Nolo Jusiani Lang Tame Sen Labang Surat Tung Kananing Kasi Ning Samlo Kasi Kato Kawe Pini Labang So Jusiani Sorkari Anggora Lapen GP Lapen Te Dr. Dr. Pastor KPKP Mission Pastor Tung Kanani Jahang Tung Kanta Kewang Pot Kato Kawe Lapen Je Project Kato Kawe Keting Tung Kanta Kami Kewang Pen Maka Program Samjun Pen Pini Kipacur Pon Tulong Lake Kato Kawe Akhir Juni Kusini Tung Lakalo Lasi Ini Tung Labangso Conference Nanti Labangso Jut Conference Ningkan sering ningkan Nukoi Rakit Kom Farman Pini Kijutsi Anilo Jutila Novi Aju Haji Kepan Sedu Pamili Kami Non Anarlo Service Mana Sila Mana Si Service Program Bangke Non Aju Labangso Me Bangke Non Naman Munduli Richrock Si Tong Kondo La Solo Aku Labangso Program Long Aku Munduli Hini Aku Canon Tu Labangso Mesen Abirta Long Kontulo Si Muni Singkan Bangke Munduli Trainer Cap Makrisir Cap Ke Duku Besi Ningkelo Si Lalu tum karbiang no karbi section Labangso Munduli Bangke Nono Matke yang kita Tanggal youth conference dong na kita bang punat kan si itu untuk hapon nek lalu di sana minut abang ke Guwahati Arpan Citri alang li kami keceng tarik ke subjek anu wepen ini dari kora ini antame alang li ke apa judul hulo Arpan Citri alang li misen pen anam alang ka kadok we itu handing patung kita misen alam kadang lo sampai te karbiang lo karbi section private mensing inti alang li tame keceng pen kijut apa judul hulo lapente ampar tame inut ilitum litung kacupha speaker dutulang Assam District Superintendent AGI Arsanga एवं अलांग लेतमे पिनी इजोसियानी नाचिता नलो सिनन आनी असम सर्विस बैंक के अलांग इसी स्पीकर जुमेसन पेन कतो बे इतों सान अनामलाम संखांतिका नी करो टिकां कोट अलांग तो स्पीकर बैंक फॉर्म केतुका अते पेन केवांग कोट अलांग तो संता सुरति সর্বপ্রথমে আমার 24 নং অন্তর্গত থকা আমার প্রেস কাৰ্বি প্ৰেছ ক্লাব তথা আমাৰ কাৰ্বি আমাৰ যিসকল সাংবাদিক বন্ধু সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু আজি আমাৰ 24 নং অন্তৰ্গত অল কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ভাগ্যক্ৰমী আমি ইয়াতে আমাৰে জিলাত 2021 annual youth conference আমাৰ 24 নং অন্তৰ্গত জঙাগাঁও হৈছে আৰু আমি সঁচাকৈ সৌভাগ্যপূৰ্ণ যে ঈশ্বৰৰ বাৰ্তা আৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰেৰণা আৰু ঈশ্বৰৰ সকলোখিনি কথা এইখিনি দিলোৱা পোহৰ এই পোহৰৰ আজি আমাৰ সকলো কাৰ্বি আংলঙৰ সকলো আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈ আজি আমাৰ ঈশ্বৰৰ বাৰ্তা পোহৰ সকলোখিনি কথা আগবঢ়াই লৈ গৈছে গতিকে মোকো ইয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে অভিনন্দন জনাইছোঁ সমিতিলৈ আৰু অনাগত দিনত আমাৰ যাতে এই কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়নৰ দিশত আৰু প্ৰচলিত হওক আৰু উন্নয়ন আৰু আগবাঢ়ক আমাৰ 24 নং দেওপানীটো আৰু উন্নয়নৰ ভৰি পৰক তাৰে কামনা কৰি সকলোকে আশীৰ্বাদ আৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰাৰ্থনাত আমি সকলোৱে একেলগে হৈ আমাৰ একেলগে কাম কৰি আমাৰ এই 24 নং দেওপানী আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়ি যাম বুলি আশা ৰাখি আজি নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে আকৌ মই সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন জনাই Dhoniram ronghang ahemalong Dhoniram ronghang afusar afisara tumaphan tirim kacingduk.
Pini arkoya cikloni phaing kora hiniar ni lakha ingkora pli deopani constituency ke parlo athakar namlang pi bohakang tuyalong kido Dhoniram Ronghang ahemalong Dhoniram Ronghang apusar atumapan tirim kacingduk. Lason si Dhoniram Ronghang alang li methang penche japon si tirim kacingduk asai cipaman ponlo. Ahok non malom akai aphu amen api amen mate apisar amen ove kimiatum cicinine. Lason si alang li Dhoniram Ronghang alang li kamathapen AOV ta pisar pusar amen ke ceting nini deji aphan pusi aningkan wang tak tirim kacingduk asai ke peman pon verlo. Lapen alang li Dhoniram Ronghang pen alang li kacuning ripon ke puhen lo. Kadu kaweta pusar pisar amen ke cicini nangji. Lasi anutin tirim kacingduk asai cipaman pon lo. Pute charju pon po. Cicini po puta kadu kawe aphanta pherangke ang no along lamthi cipaklang pon. Lapen tirim kacingduk asai ke paman pon ahut ke an kimi ke cho ahut mate arni ahut si tirim ta cingduk pon puta klardak alam the nang pacingidon. Lason si pini Dhoniram Ronghang apusar apisaratu kadu kawe bang ingkoira ke thom atumapan cingduk pon long lo. Lason si labang so tirim kacingduk along rong be rong thak atum pen cenglok man kiduk mate nong nam cethang klong lun sepo sartherong pisitame cetong don si aliralon pidon pen mesen mi et pen tirim kacingduk pacun pon long lo. Bokazan pen Lawrence Lekthi Lotiki Minios Karbiang.